Biz kelgenimiz hazır Kayrımdуу Bol Fond. Kayrımdуу Bol Fond'un yetekçisi Azamat Baymatov деген bana. Ana sizlerge çet ülkeden Moskvadan, Türkiye'den migrantlar şu bizim Kırgız yerine kıynalganlarına taraf belgiledi, bergen akçalar bular. Oşol bizim yetekçilerge ana çet elde жүрген mekendeş bir tuğanlarımız var. Duanızları ver, koyunuzlar. Çapına patlatalım. Aman bolsun oşu kalan tileyine desin. Yaşlıkta olsun. Ошол ким жардам берип ушинтип кайрымдуулукту жаткандарга ошол улуг ай Рамазан айында ошол балдарга Аллах Таала бак берсин, барал берсин, иман берсин, ансап берсин, өмүр берсин, ден соолук берсин, бактаалай берсин, бактылуу табыс-кечтүү болсун. Алгандар, тапкандар баары жакшылыктарга насип болсун. Бала чакасыга өздөрүгө насип болсун. Ушу эли журту менен аман болсун. Кайсы жерде жүрсө Аллах Таалам паанайда сактасын. Ишиңерге Аллах Таалам раважы берсин. Тапкандарыңардын баракатын берсин. Тапкандарыңар жакшылыктарга насип болсун. Өзүңөргө бала чакаңарга насип болсун. Кайсы вакытта кайсы жерде жүрсөңөр да Аллах Таалам паанайда сактасын. Тынчтык болсун, аманчылык болсун. Эли журтуңарды эстеген силерге Аллахым тилеген болсоңор тилегиңерди берип, ниетте кабыл кылсын. Туган кайрыңар кабыл болсун, мурадыңар асыл болсун, тынчтык болсун, аманчылык болсун. Biz hazır Bişkek şahrına Cami Ceri ayırına geldik. Mekendeşlerimizge alışta жүрүп акча салып, şu bizden Kırgızların kıynalganlarına жардам бергиле деген мекендештерге Алла Таала разы болсун. Кармаган орозоңуздар, берген закатыңыздар кабыл болсун. Рахмат. Алла разы. Рахмат ушул фондко Азамат Байматовго шунча элге кайрымдуулук берип орозочулукта жүргөндөр аман. Azamız bana topuk, tuğan verimine Allah Teala yardım versin. Tuğanına Allah Teala razı olsun. Belginin yerinde özüne kutlu olsun. Adamların Allah'ın duası bir gün